umugore itayinjira akamira Prophet ndira gato yari yambaye agatenge usoke hanze dusenye muzu kubera ndi kumva ubwoba buzamutse njye kwicara gusa nari nambaye ubusa umugabo itukubita urugo afite ikisu ahita ncomeka puwa ngamufata ahita ncomeka kabiri puwa agikubise icyuma hano. Ibihe byiza abanyarwandakazi, amahoro y'Imana abane namwe. Muri iyi minsi hamamaye umuprofete, ni umuprofete ugenda atanga amafaranga akayatanga yabara, aho agenda yatanga ku basitari batandukanye n'ahantu haba hari abantu benshi. Yayahaye The Ben mu bukwe bwe, ayaha Muyango, yayahaye DJ Brian, yayahaye Titi Brown, yanatanze n'andi ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram na TikTok ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Anaherutse no gukora igikorwa cyo gutanga mituweli, aho yari yatumiye itangazamakuru ngo rirebe ibikorwa byabaga. Uyu muprofeti yaramamaye cyane, ariko abantu benshi bagenda bamuvuga ibintu byinshi bitandukanye, hakagenda hajya hanze amakuru atandukanye. Bamwe bibaza ku butunzi bwe, abandi bibaza ku buryo yigisha n'ibyo yigisha naho yigishiriza. Mbega ibintu biba byinshi bivuga kuri Prophet Joshua. Muri ibyo bintu bitandukanye byamuvuzweho ndetse n'ibindi bye byagiye bijya hanze, harimo amashusho yagiye hanze amugaragaza yakubiswe yatewe ibyuma, bikavuga ko yakubitiwe mu rugo rw'umugabo wubatse, azizwa kuba yari ari kumwe n'umugore, bikekwa ko baba bafitanye agakungu kagamije ubusambanyi. Dore uko byagenze. Ubundi iyi video amakuru avuga yuko ari amakuru yakozwe na TV1 ubwo yari yamaze gukubitwa, ariko iyo video yabaye mu myaka yashize. Hanyuma ayo mashusho yaje kugaruka ku mbuga nkoranyambaga, yashyizwe hanze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Blesslink, kuri Twitter yashyizweho n'ahandi henshi hatandukanye. Aya mashusho atangira uyu musore yatewe ibyuma, avirana amaraso umubiri wose, akaba yaravugaga yuko yakubitiwe mu rugo rw'umugabo wubatse, ngo ubundi ngo yajyaga muri uru rugo inshuro nyinshi, ngo agiye gusengera umugore ndetse n'abo muri uyu muryango, akajyayo akabasengera, ngo agasengera n'umugabo, ngo akamusengera umugabo akabona nka $6,000,000, ubundi ngo akamuha komisiyo y'ibihumbi 20. Bivuga ko ubwo yamusengeraga akabona amafaranga $6,000,000, hanyuma muri ayo mafaranga yabonye nyine akamuhamo komisiyo y'uko yamusengeye. Abandi bakibaza bati ubundi kuki atisengeraga ngo abone izo $6,000,000 cyangwa se n'izindi yari kwifuza. Ubwo rero umunsi umwe nyuma yo kujya ajya gusengera muri urwo rugo inshuro nyinshi, urwo rugo rwari ku Muhima, ngo byageze 4 z'ijoro, ngo icyo gihe uwo mugabo ntabwo yari ahari. Urwo rugo umugabo yakoreraga i Musanze, ariko umugore we aba mu mujyi wa Kigali ku Muhima, ariko ngo babanaga batarasezerana. Ubwo rero batekerezaga ko ngo yagiye i Musanze, ubwo ntiyari kurara mu rugo. Uyu musore yagiyeho nk'ibisanzwe, agiye gusengera urwo rugo, aho yakoraga amasengesho hamwe n'umugore wo muri urwo rugo. Ngo impamvu yabasengeraga ngo nuko bizeraga yuko ari we muntu wari ufite kwizera kurusha ukwabo, bityo ngo amasengesho ye yageraga ku Mana kuruta uko bo bagombaga kwisengera. Ngo byaje kugera mu masaha 4 z'ijoro, hanyuma uyu musore yaka uwo mugore tike, ngo dore ko ubundi yabasengeraga bakamuha tike imugeze Gikondo aho yabaga. Hanyuma umugore amubwira ko nta mafaranga afite, ngo nta n'ijana yari afite ry'uko yatega. Kibaza ukuntu aragenda n'amaguru akagera Gikondo, aturutse Muhima akazamuka Nyarugenge yose akamanuka Kiyovu, akambuka paka ageze Gikondo yabaga za Kimisange. Ibintu biramucanga, bize umugambi yuko arara muri urwo rugo, ahita ajya kuryama. Niho ibibazo byavukiye. Twibukiranya ibintu turi kubivuga uko yabivuze. Ubwo yafatwaga amaze guterwa ibyuma, asaba ko yavuzwa. Uyu mugabo yahise agenda ajya mu cyumba, uko yabivugaga ubwo ni icyumba cy'umugore yararagamo n'umugabo we. Ngo aragenda araryama, hanyuma haciyemo nk'iminota 20, ubwo ni 4:20 muri iyo minota uko yabivuze, ngo umugore yaje muri icyo cyumba yambaye agatenge, niko kantu konyine yari yambaye. Aramubwira ati mfite ubwoba waza muri salo tugasenga. Ngo umugore yumvaga afite ubwoba, ngo yumva bagomba gusenga. Ubwo wenda yari ari kwikanga bitewe nuko uwo musore yari agiye kurara muri urwo rugo. Ikindi ariko uyu musore yavuze yuko umugabo w'uyu mugore yaje gusa nk'umufuhira cyangwa se nk'ugira amakenga kuri uyu musore,
kubera ukuntu yazaga kubasengera, yaramenyereye mu rugo, yarabigize akamenyero. Umusore yari yaratangiye kubikeka kandi bari bafite n'umukozi nawe ngo yajyaga agira ibindi akeka. ngo ubwo rero uyu musore yahagurukaga ngo yahise yumva bamuteye icyuma. ni umugabo umugore nyir'urugo wari uhageze, yamuteye ibyuma ku maboko, mu mugongo, mu maso, mbega umusore aba intere, avirirana amaraso umubiri wose, yirukanka yambaye ubusa buri buri. Twibukiranye impamvu yari yambaye ubusa buri buri, yavuze ko yari aryamye yambaye ubusa. ubwo rero umuntu wari waraye mu rugo rw'abandi akarara yambaye ubusa, sinzi impamvu yari yambaye ubusa. ngo yararwanyagundagurana na nyir'urugo ngo yari ari gufatanya n'umukozi, bararwana arabacika, arirukanka, yirukanka metero 200 yambaye ubusa buri buri. muri uko kwirukanka yaje gutangirwa n'abantu, bahita bamufashe. nibwo yafashwe video ahatwa ibibazo, ari nayo video yagarutse ku mbuga nkoranyambaga. muri iyo video niho yatangiye uko byose byagenze, avuga ko uwo mugabo yamukomerekeje bikomeye. icyo gihe yavugaga yuko icyo yifuza ari ukuvuzwa, ubundi ngo akagenda agashaka ubuzima bwe, akagenda akiyubaka. akaba yaravuze ko icyo yashakaga ari ukuvuzwa, ubundi ngo akabaho ubuzima bwe bwose ashaka viza izamujyana mu gihugu cya Canada. dore ko muri iyo video yavuze ko ubundi ngo yigeze kuba ku Gisenyi, ariko ngo ubundi yanakuriye i Goma. ibyo ni ibintu yivugiye, hanyuma aza kuza muri Kigali ari nk'umuprofete ugenda asengera abantu. muri iyo video abajijwe niba koko ari umuprofete wemewe, yavuze ko ngo impamvu asengera abantu ni uko bizera ko abarusha ukwemera, bityo ubwo yabasengera kuruta uko bo bakwisengera. ikindi uyu mugabo bimwe mu byo yavuze, kuko yaje mu Rwanda, ubundi yavuze ko yavukiye Katanga, aza mu Rwanda mu mwaka 2004, yasubiye muri Congo, agaruka mu mwaka 2008, asubirayo, agaruka 2012 azana umugore, kuva 2012 kugeza ubu akaba ajya muri Congo akanagaruka, ubwo aba mu Rwanda no muri Congo gutyo gutyo. uyu mugabo ariko yana n'amakuru atandukanye yagiye avugwa ko yaba yarakuye amafaranga. abantu bibaza impamvu atanga ngo amafaranga menshi, impamvu yatanga yabara akayaha abasitari bazwi cyane nabo bafite amafaranga menshi, bakibaza impamvu adafasha abakene, uretse ko aherutse no gutanga mituweli. ariko hari n'abibajije bati Prophet uvuga ko yahaye The Ben miliyoni 2, ati ni ukubera iki yatanze mituweli z'ibihumbi 300 gusa? bati ubwo yagombaga no gutanga amafaranga atubutse. bakanibaza impamvu ibintu byose agenda abikorera ku Karubanda, mbega ahantu yizeye yuko birajya mu itangazamakuru cyangwa abantu benshi bari buze kubibona. hari n'amakuru yavuzwe, ariko ayo makuru nta gihamya afite. yavugaga yuko ngo uyu musore yakoraga mu rugo rwa Shukuru yaje gupfa mu mwaka 2020. ni umusore wavugaga yuko yacuruzaga abakobwa. mwibuka abakobwa 4 yakoresheje live kuri Instagram mu mwaka 2020, aho bari bambaye ubusa. icyo gihe barafunzwe, ariko nyuma baza gufungurwa. uyu Shukuru we akaba yararashwe ubwo yashakaga gutoroka, aho yari afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyarugunga. icyo gihe abakobwa bavugaga yuko uyu musore yari afite amafaranga menshi, ngo bajyagamo bakayaryamamo bakabona n'ubwatsi bw'amafaranga. icyo gihe ngo polisi yasatsiwe, ariko binavugwa yuko hari amafaranga yari yaratabye. hari amakuru yagenda avugwa n'abantu batandukanye, bavuga yuko Prophet yari umukozi w'uyu Shukuru, bakavuga ko hari imitungo y'uwo musore yaba yarahise yegukana. ikindi kandi uyu musore Shukuru, amakuru y'umuryango we yavugaga yuko yigaga muri Canada, ari naho yabaga, ariko yari umukongomani, akaba yari ari mu Rwanda. ibyo bikanahuzwa n'uko Prophet igihe yaterwaga ibyuma amaze gufatirwa mu rugo rw'umugabo, ariko yafashwe avuga yuko yari yagiye kurusengeramo. icyo gihe yavugaga yuko navuzwa azabaho ubuzima bwe bwose ari gushaka viza yamugeza muri Canada. bakabihuza n'ibyo bya Shukuru, bavuga yuko byanze bikunze ushobora gusanga hari uko yaraziranye na Shukuru, banahuza ko kuba yaba yari umukozi we, bishoboka ko yari umukozi wa Shukuru. hari ibitandukanye bivuga kuri uyu mugabo, ariko avuga yuko ari umuprofete wo gutanga, si umuprofete wo gusenga. ikindi kandi uyu mugabo avuga ko kuri we kuba umuprofete yajya mu kabari, akajya mu tubyiniro, akajya muri sauna ndetse n'ahandi, ari ibintu bisanzwe ku muprofete.
ati ibyo nta kibazo kirimo. Uyu muprofeti arubatse akaba afite n'abana, ibyo rero ni imwe mu bimuvugwaho. Gusa hari n'ibindi byinshi byiza bivugwa kuri uyu mugabo. Mwakoze kumva iki kiganiro, duhure mu bindi biganiro.